Pemirsa di sejroning jangre pengrau hari raya, pengharga pebuat pokok ketahnyane nyansan ninjak. Nanging jangre libur lebaran warsene mangkin, indike inucap sampun ketampenin oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali mesti kayang nenten-wenten panincapan arga pabuat pokok miwah sanilianan kantos pengarau lebaran warsani mangkin. Sangkaning stok pabuat pokok kanto nagingin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada Mausang paketan dani sampun mapidabdab untuk nampenin indika inucap tur mesti kayang nenten-wenten panincapan arga pabuat pangan. Kuentenan beras sampun nagingin punika taler bawang miwah pedas. Napi malih Maret miwah April pinake galah panen raya kantos 3 bulan pungkuran punika ngejan tenang kuentenan beras sida nagingin. Sunadeng wadarang silih tunggil komoditas sani kedabdabin oleh Pemprov Bali inggih punika beras. Santukan pengarga beras ri sampun pemilu warsane mangkin nani nincap kantos 17 tali rupiah kilo. Nyanging arau mangkin panincapan arga beras inucap sampun degdeg melarapan stabilitas harga. Di Stan Pangan Bali masti kayang nenten-wenten panincapan ring tengahing lebaran warsane mangkin anutin saking kanan panen sanes sampun sayan ngelimbak. Ring tengahing makueh nyane hasil panen menjantan arga nyane tedun. Tios punika pemerintah Provinsi Bali taler sampun maut saha nglaksanayan gerak pangan murah nyangre lebaran ring lapangan niti Mandala Renon. Tatujuan nyane antuk wantu ngirangin tetegenan krame tur sida ngicenin pikolihan majang produk para petani. Winata Bali Pos nguningayang.